Dumado ziazanzo baira kuskusha he dunduko erisoro because kinaona fraka kinaona sa he dunduko ziazia because Yesu Kristo nga wiro dunde bairani no guhumenga gajeja toro munadungna gama boroko patiro kindi yena gajeja gama forgo mbeto wala no zungo jiro bairanga agwa gama hana fa forore moyinga kasahani ziazia kango gajeja toro hume Siki hayanga tihe ni koto jati kule barani Yesu Kristo ngo wiro ana fujivugane tikina sangbako. Nikina guyuru ya bajiko kwa dikpokuto kifutamba ha kikuko kikuho kigamaye tika kaba uli kenia. One jihe kirihe wadone do. Bere nga kotore fumihe tiporoni. Yesu Kristo kikizinge di parani kajaga